Tentang ruai sepi, kecil ruai yang kena red, panggil langsung kelas 1. Mo, ngadon kena rabit. Ngadon kena rabit, hepo isembare. Ang step ipajiji yang ipan kendi dan kisnyo pajem itman kiyang kentreng kop kop hapo kasem halorus kumidem ibam ki plang balung hasem imi irung dit i om kolong ngain pisi kung ngadan ki knai rabe hapo isembare ang step ipajije ngai pen kende idan kisnyo bajem itman kiyang kentreng kop kop hapo kasem halorus kumidem ibam ki plang balung hasem imi irung dit i ong kolong ngainya pisi kung dit i ong kolong ngainya pisi kung Thank you.